mga oras yumanan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat LV san na pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio di Riyadh, Saudi Arabia at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata di Northern Cotabato, Joji Cruz di Singapore at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayam ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayam ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ay tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Ay, nasaya at laktamot Sagpaminsan laangan amapan iti inumana pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matulo yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay ta nagawid ni adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat timang suksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawantirong ba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day bakit? Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun Nasapa mo't arimwar.
Kat, kumusta mo ti Dejo? Mayat lata, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka mo nga rudin Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulo-ulawak nga, Rod. Apa yan? Hang kuman nga amo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Iso ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wen. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yan nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi diya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi diya nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan ta di ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Aywan, awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo a broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston di na minsan nga nailawan ta.
Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki, ti biyagta niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami iti gayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yumet ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyo kit din pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga han mo imbagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi. Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un nana, kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Un nana, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya. Alala. Patsyak, maawatan na kantumot laeng jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate na ramid nan.
Agbalin ka kit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa di no ti bapanam. Agbiro ka kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Wen ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. Han nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum anaimbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtik sakto kanya yung kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak man umay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay kapoy. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbo nga tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya no agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, atay bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak kada ta idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, Elvi. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpanata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy.
Kunkunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ay ayaten, LV? Apayad na ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Habay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makiti na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa alalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis mat lang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng ti nakakaasi iti udi na. No dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang. Umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Siya gayam ni Selmo. May saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka adeng. Akat. Wana. Mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy iti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom ngay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatig ka kanyak. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanyak. Awan parikaw. Maaklonak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon?
Uwan ata nakapas ngaya kon. Uy, agyaman nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanyak. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak ngay di damo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan akla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok ngay nayat ti asawak, ta nakasingsing put unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanyak. Kaya ti tao upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, saan napod na nagantin tay drama ita. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glycagin Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastiman ti kunani Kabsat Juan, Dear Manang Biyanang, naladawak ka ng asawa ta nasurukak 40 titawan ko idinaadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan, ing karigatak tinagaram, rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, no kasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Wen na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkan-kantyaw kanyak. Kasursuron ko pa imot ti makan-kantyawan. Makadandanog ak madamang kan-kantyaw kanyak iti baak. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natattao dito lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikas kaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan matkat di ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kan-kantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag no ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain, di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, nanan. Isaw ti makaamo ka na kita.
Ay, kwa. Agbingay ta ahwan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, bareng makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kung nga raw, mais estresak ide, tunggal kan-kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pait ni na asawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasingpo mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakit. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklaki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno maminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, Nagmayatahin? Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yin intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan Siyak ti para gamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang ti kan-kanon may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat
ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un nga rod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, mambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at pay ita, Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan da iti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarodan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanon titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kantyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kantyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kantyawan yu kanyak. Apay akasta kayaw. Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon titawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglib pa'y laang. Ure man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maagdaantan iti anak. Padasan ta kadit aghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan ak. Italaang manan nga aglive ka. Yadan, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't la adata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ay na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Apay akas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan.
Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo laag putaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga adayaw nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danaadaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit ding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Arami dun tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin adu kano na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamat. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mait? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kayat agpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay siledyo ay
Jak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Na. Napadan na nga rodon ngay. Awagam, anak ko. Jak makontak ti cellphone na, nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Ah. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin ang kasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ha? Ay, di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matanggal. Ha? Imbasa patib ka rin yung ti pakinagam ko. Kastamot ti bagbagayong. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak ko naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang. Natulag kon ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamutlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mangnamnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti dayta gundaway, kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarum ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subliti na palabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabahok tinang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sa anak mo tanan ng asaway ti sabali, iso ngagmay sa aklat ta nga aging gaita.
Tapi mo say matan ti inak. Halakastan, ti kabsat wano gayem mo, Juan. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon, kada tayo amin. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat kaila, sana pud no nagantin tay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Dasmariñas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan meten ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsak ngayon kay panagbuy-buya, ita agundaway. Kastiman tikunanik kabsat kayla. Dear manang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan, ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin a nobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Na mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Agyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tay kadakla na ginatang adeng. Tamok nga may na paborito ni manang mo ito. Oh, excuse me adeng. Ala, idisundi talami sa anan manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas Wala, nang runa day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wan no tawan. Basta da ko man nam namakan ka. Awan nga rod, hang ka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type, hang ka nga paganano. Isungagbiro kay tisabaling aramam. alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikken ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nana. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, ta nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho dyan.
Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin tipan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa na gusto na ka anak ko. Tiyamok ak agtinag mo kanyak narang. Saan mo tagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasudadak kayla. Sika ngay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't kas sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung grocerya. Man-mano ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino dya sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni dya pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano ngay nga aklunan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay, kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kano nga ron nga kasarnak ngay? Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Tainta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Ngay nga hotel mat nga dagos dato imayan Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak.
Aginanatapay sa tanto agawit. Katawan nga rodan Si kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin crush ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta hangko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta kasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta ti riknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang.
Itay pa yung urayan tayo tinobyom kan ti partidos na. Ngam di damat la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nukasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na adya kon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayo nga agururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga inangay pagpagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nag-CR. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensya kan. Sorry no nagliba ka kinga. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito isikog ko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga broad tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man?
Naragsak kami nilya. Agbakasyon na kinto may abulan. Kinukas ka sa no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko Saka ito agkasar. Ah, Ngam ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya, nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idi ngam binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasta aya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Imbaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulaang dayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rod, Mulo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw na iwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutten asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin.